U najnovšej emisiji Televizijni magazin budeme emitovati zvit z 16. festivala malih scenskih formov Jura Paparaj. Počustvujete čast atmosferi z festivala evropského i nezavisného filma Euro in Film 2018, na ktorým prikazani i film Jovan Hranilović Človek zlučovanja. U častci, ktorá pošvecena poljoprivredi, budze slova o tim jak prešla sezona na keresturskih ribalovoh. Opatrime jak najmladši keresturci označili šveto Svjatoho Otca Mikolaja. Uvidite prilog o vybudovi lifta u gerontologijnim centre u Verbasu. Budzeme bešedovac i o zbuvanjoh, ktori inspirovali pisatelja Mikolu Šantu, že bi napisal knjižku Panonska potvora. Budze slova o okruglim stolje na temu ekonomski faktori i jih upljiv na položenje nacionalnih menšinoh u lokalnih zajednicoh, ktori nedavno otrimani u Novim Sadze. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodin.